Opisyal na nga iginlunsad ang EDNI Infinivan Internet Services di Eastern Samar. Pinagihin makasaysayan nga partnership habot nga han Eastern Samar Electric Cooperative, EVIX Digital Network Incorporated ngan Infinivan Incorporated. Ang formal nga paglunsad in gindumaray sa Melco Main Office, Borongan City. Ginpangunahan ni General Manager Attorney Jose Michael Edwin Amancio, EDNI Director Attorney Emmanuel Sanyo, Infinivan Vice President Ambrosio Co, ngan isa Melco Board President Rinaldo Herna. Sumalakan GM Amancio, ang internet indiri nala usa nga luho, kundi usa nga importante nga panginahanglan o necessity ha moderno nga panahon. In today's world, internet access is no longer a luxury. It's a necessity. It will bridge education, livelihood, government services, innovation, and to a better quality of life. Hailaro mi nga proyekto walo nga lugaran probinsya, partikular na ang Borongan City, ngan mga bungtuan Balangkayan, Maydulong, San Julian, Sula, Taft, Canavid ngan Dolores, ansyahan nga makakatagamtamhan madagmit ngan barato nga koneksyon. Pinaagyan konsepto nga digital bayanihan, gagamitan han isa Melco ira mga posting and fiber routes, agud maging digital backbone han probinsya. Dirilay ni para mga panimalay, inigihapon ang magiging pundasyon han pagiging smart grid han isa Melco para mas epesyente nga serbisyo ngan mas paspas nga pagresponde ha mga power interruption. Hapakig binuligay ha Infinivan ngan EDNI sobra 30 milyones pesos ang iginpuhunan para 150 kilometers nga fiber optic cables nga aman hihimoon nga highway han digital nga kabubuwasan ng Eastern Samar. Nga ni ihapagkayana nagana na ang free public wifi ha mga importante nga lugar han syudad. Sugadan Borongan City Transport Terminal, City Plaza, Baybay Boulevard, Eastern Samar Provincial Hospital, ngan Radyo Pilipinas, Borongan. Embrace innovation to expand opportunity and to build a future where no community is left disconnected. Because when we connect our people, we strengthen our economy. We uplift our communities and we empower generations to come. Ang nasabi nga internet service na bilabli na yan na din niya syudad ang Borongan. Hailaroman affordable ngan reliable EDNI plan, unlimited ang internet ngan wara data capping. Para ang residential plan, 200 Mbps, 1,550 pesos ang binulan. Samtang ang pinakabarato, 50 Mbps, 650 pesos ang monthly. May ada installation fee nga 600 pesos ngan 1 month deposit. Para naman ang small and medium enterprises ngan wholesale plans, 1 Gigamax in 7,750 pesos and monthly, samtang ang pinakabarato plan 300 Mbps, 2,250 pesos and monthly. Samtang ang installation fee 1,200 pesos ngan may ada gihapon 1 month deposit. An application in bubuhatan na isa Melco Main Office, Barangay Cabong, Borongan City. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.